وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادا إذا كسف أحد النيرين ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي وإن أتى في ركعة بثلاث ركوعات أو 4 أو 5 جاز. يتي الله سبحانه وتعالى تدر الموند تو سري دو هاند دو يتي دن توريو جولي ان لا مد محمد صلى الله عليه وسلم او مو نولي مد سب يرمند yo juule sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkuno kan Allah tawra kantina jokkuɗen allahumma amin. walli fiiɗon ɗo yo Allah yurmingen yurminamo o addani en dambugal ɗo e defte figiuɗen fof e defte hadise ɗen ngal dambugal hingal ton wi babu salatil kusufi wi ɗo ko min babi idafati shay'i ila sababihi dambugal fi julde weñago. julde weñago julde mana julde juuletenge nde sanga weñago ma sabu weñago on woni weñago weñugol weñi ko yiltodirgol ko iwugol ka wonno ɗon wonta goɗɗum go no wi'e kasafa wa khasafa si tawi jalbendi jalbendi gotum e jalbuɗi ɗin ɗiɗi ma gotum e jalbinoji ɗin ɗiɗi si jalbendi mum ndin iwi yahi wiye kasafa no wiye kasafati shamsu no wiye kasafa alqamar no wiye khasafati shamsu no wiye khasafa alqamaru ay غاب ضوءه أو غاب ضوءهما أو غاب ضوء أحدهما سيتاوي جالبيندي jalbinoji ɗin ɗiɗi jalbinoji ɗin ɗiɗi ko nangue e lewru ndun yonnotori ɗin ko ɗin ɗo woni yonnanade adna on ɗin woni jalbinde adna on jalbendi ɓundi mawnude ni fi kala koode goo no wallitade ka jalbingol fi kala ɗe jalbendi majje on ɗuuɗa foti kono kanje kadi ɗe wallito kono jalbinoji ɗin ɗi sinam annayirani haray ko nangen e lewru ndun ɓe wiya kamɓe fof gawa ɓenna dhihabu dawi ahadi nayirayni yahugol jalbendi gotel e jalbinoji ɗin ɗiɗi kono kalasiri jalbendi mundi yahata nangue jalbendi mundi yahata mana iwata lewru ndum men hara jalbendi mundi iwali ko woni hara no wirnoto ko ɗum waɗi tarif ɓurɗo seeɗude on ko ghiyabu ma ihtijabu dawi ahadi nayirayni wirnagol jalbendi nangem ma lewru ndu si ɗum ɗo waɗi haray Allah
o hulɓinayi tagore makko nden ɗenƴinay nde say ɗum waɗi o haray no woodi e tagore Allah nden ɓiɓɓe adama ɓen hara no woodi wonɓe yeddude Allah moƴƴi hara no woodi yawtuɓe keerol feƴƴintimɓe Allah subhanahu wa ta'ala o hulɓinira tagore makko nden e wirnugol nema goo e nemaji ko ɓe woni e neminorde no jeeya e ko jongalle hulɓinirta ɓeygure mum nde wonde ɗuytugol dépense on ma accugol addugoy piihoy welay koye ɓeygure nden e ko honɗum waɗi on sansi sansay ha mora kadi aw Allah subhanahu wa ta'ala wonde ko noon wonde o ƴettay nema hum makko goo nema makko goo e nemaji ko nemini tagore nden fiyo ɓe andu he jaka ɗum nani tum woni e waɗirde si tawi no duumi tun no wadde on tigi sikka joni ɗum ko automatique waɗana hoore mum ala wonɗo e wadde joni ka ilmul falak taman ka woɓɓe no wi ka tarifu ɗa alkusuf en alkusuf khasun lilshams walkhusuf khasun lilqamari woɓɓe ko noon yaari ɓeni si innama kasafa ɗum haray ko nangue khasafa haray ko lewru ndu kono nela sa sallam haki la yankasifani li mawti ahadin wala li hayatihi la yankasifani waɗ ɗon kasfu on o waɗi mo nisba e nangue wo lewru ndu wo ɗiɗo ɗi no wawi hakkude al islam wal iman ida jtama ftaraga wa ida ftaraga jtamaa si konngol ɗiɗi ardi nokku gotum hara ɗon wawi wiyede kasafa on ko nangen hasafa on ko lewru ndu siɗi ardi isa tawarada siko goto wowla mo wawi ƴettude ɗi kanji ɗi non ƴettude manaji ɗi ɗi non ɗum ɗo ɓuuri sellude joni noon ɗiɗo no mari sabuji allahu subhanahu wa ta'ala e jarrabiji jani ɗi o watta ka hoore yani ka aduna ɗo ko heewi komo waɗan ɗi sabuji wono zalazil wal barakin wal ra'd wal awasif wa ma ila dhalik hiya ayatun azimatun kabiratun yukhawifu Allahu biha ibadahu lakin rabataha bil asbabi wa ma'rifatu al asbabi la yuzilu al mu'jiza wat takhwif joni noon ɗiɗo fof no humidira oni volcan ji waɗayɗi ɗin tremblement de terre ji waɗayɗi ɗin waɗu nduluji ko watta keneeli goye arayɗi liɓa hay étage ji liɓa taƴa ponji bonna ko bano adama wanno sikki ɗum bonata ha aduna e ko ndiyan ko fettata par ñitte ko piiji ko Allah woni hulɓinirde tagorno ko mandeji mawɗi kono mo humodirde e sabuji ko si ɗum ɗo waɗi yeehi ha no to éclata andugol ɗin sabuji waɗayɗi ɗum firtali ittali wonde waɗowo ɗum on no jogii doole ɗum kadi ko wona e waɗirede ɗe leyɗe ɗo e ɗo e ɗo ɗum kadi ko dumunde mum on ko leere ha sabakare ɗo mana min andino ɗum ma joni machine ji gonnoɗi ɓe watta e nokkuji goo ɓe inna a ɗo si woni ɗo e nder si yarini si woni ɗo e nder lebbi ha sabakari ma leyɗeji ha sabakari tremblement de terre on waɗa leydi ndi yeƴoto ɗo ndi memminoto ɗo andugol ɗum ɗon ɓay wawaka darnede wiye ɗum ɗo wattake seere ha ɗum manne wiyeta fiita ɗum waɗu holla ha joni awa dowle Allah ɗe nde iwi kono ko fotno e wadde ha yimɓe ɓeyda hulde Allah ko nge ɗum fayda ko ɗum waɗi woni axe woni contraire yimɓe tawi fayda no yawiti piiɗi fof non ɓeɗe gandi no ɓe science ɓe wolno ɗum no expert ɓe wolino ɗum no ɓe européen ɓe wolno ɗum ɓe américain ɓe wolno ɗum NASA wowlino ɗum ɓe wowlino ɗum nam
neɗɗo si yehi ha tawi hay Allah hulɓini on tigi hulata hulɓiniri mo piiji hulɓiniɗi feeñuɗi ɗi tawata o wawata dartade o wawata gertade o wawata haɗude si tawi yehi ha tawi hay ɗum waɗi hakkitande makko ala haray fayda o nuskama goy fayda hulɓini ha feƴƴiti ɗiɗo sabbuji ɗi no woodi joni ka ilmul falak jannguɓe fi no rayje ɗen wallinira doga no Allah wallini rayje ɗen ni ɗi ko woni majmuatu shamsiya ko wiyete majmua shamsiya ɗe koode e piiji ko woni e jindude e nangen yaha sera nangen leydi ndin e lewru ndun e koode ɗen andugol no ɗum woni e yiltodirde dow ga ngal gandal ɗum wiyete ko ilmul falak ɓen anduɓe ɗum ɓen alfalakiyun won ɗi kaladireji wona ɗe moƴƴineɗe ɗo ko mahagol e ngal gandal ko ngal gandal ɗum wawi yaltinde andinde dow ga ko honno ko nangen e lewru ndun ko honno ɗi woni e lontodirde jemmawge ñalorma on ko honno ɗum woni e yiltodirde ko ɗum waɗi e waɗata sayi hakkude ceeɗu e ndungu setto e dabbude tawa ñalle ɗen no ɓurdi andugol ɗum ɓen ɗon jannguɓe ɗen gande wiyete alfalakiyun taɓan ko yowdiri e weeyo ngon dow ga fof andugol duule ɗen e parñitte ɗen ko hon ɗum watta ha farñittere fetta ko hono ɗan ndiyan formorta no ɗan e wirta ka maayo ga ɗan ƴawa ɗan waɗa nguufo formoyo dow ton wonta duule saaƴa ɗum ɗon fof ko yowdiri e weeyo ngon dow ga ɗum joni janngama andama piiji buyi ɗum ɗo no jogii nafoore sengo goo kono no lorrirde kadi cenɗe gotelen tentini ka findeji nangen no weña weñugol nange ngen mana jalbedi magge on no wirno e partiji goo e nder aduna on kono mustahil wawa wonde aduna Allah on fop e nder balorre leydi ndi tawa nange no weñi hay gooto alayi o nange non tuma waɗi o hara dargal ngal darike hara dargal hewtike darato kono waɗi nange ngen ko lewru ndun lomboto hakkude leydi ndin e nange ngen ko ɗum watta haray nange yiyatako jon noon nangen no ɓuri lewru ndun cowalle buy ko fanɗi wawata wirnugol ko janɗi few no wano wirnugol e parti hu gokku beru mum on ko beru lewru ndun embere lewru ndun wawi wirnade berɗon wonɓe feppodirɓe fewno ɗon e loygol nange ngen ko ɓen on tun wawi ɓen on tun lewru ndu wawi wirnande ɓe loygol nangue nge wirno on kamɓe gara ɓe kono araw ɓe to kañum no reeni ko waɗi lewru ndun janɗedi mayru on hewtoya toon weñagol nangue nge wano karamakoɓe neeɓigoy ko ɗaɓɓita ɓe sikke joni ɗi piiji ko kesi yiitegol wano cheikh sa ibnu taymiya fewndo maɓɓe noon ɓe anduno piiji buy ɓe anduno ko yowodiri e weeyo ngon dow ga ɗum kamɓe ɓe wi weñugol nangue wonata sina ka lannode ka lannugol lewru ndu ɓodde 27 hayɗo jemma 27 ko rar watta fade ko 29 e 50 ko ɗen ɗon balɗe si ara weñugol nangue ko fewno ɗen ɗon balɗe wano woni weñugol lewru kadi arata illa indal ibdar tuma lewru ndundu woni fewndo hakkude teri mayru wano 14 15 16 no ha 17 ihtimal no woodi telen en balɗe ɗon ko ɗen ɗon si lewru ndu weñay ko waɗi
na wongol place ka lewru ndu woni ɗon e ka nangue woni ɗon e nder no ɗe yiltodirta noon aroyay fewndoji goo tawa lewru ndu no ɓatti ka nangue woniri ɗon aroyay tawa no woɗɗitoyi ko tawde feppa juste tawa ko nangue no woniri noon e ka leydi ndi e lewru ndu woni e yiltodirta ɗon ala sottata no feppi yetti ko tawde no ɓurdi no waɗi coɓɓuli ko ɗum woni addude weñugol nangue ma weñugol lewru ndu wala kullin ko fannu goɗɗo goo ko ilmu goɗɗo goo en alani adde e muɗum ko ɓay tun si ari wowlugol ko yowdire ɗum ɗo no foti e on tigui heeɓa idée ko fanɗi o ko fanɗi fi ɗum kadi ko honno woni e waɗirde joni noon si tawi ɗum ɗo waɗi haray sharia on kadi no woodi ko wi yo waɗe sharia on no woodi ko wi yo waɗe si nangue weñi ma lewru ndun weñi ko hon ɗum julɓe ɓen haani wadde julɓe ɓen ko haani ka be jama be ka woni ɗon ko ɓe mooɓodir ɓe juula ɓe toro Allah ɓe yiltito e Allah ɓe wasiyodira yoɓe hul Allah yoɓe accu piiji bonɗi ɗin yoɓe tambito ɓe marana hoore mum taaga ɓen yoɓe waɗu moƴƴereji sabu ko moƴƴereji ko wonɗen e wadde konko ɗum Allah watta ha moƴƴereji makko ɗin kanko kadi ɗi duumo e meɗen Allah waɗa barke majji o wi ɗo tusannu jama'atan wa furada ay tusannu salatul kusufi jama'atan kama tusannu furada nde julde ɗo ko nde sunna o wi ɗo waddi tusannu o addi ñawore mayre on kanko no o famiri noon ko wonde juulugol si nangue weñi ma lewru ndu weñi ko sunna wona farilla o addi kadi mbadde din ko honno juulirte o wi koye waɗe jama ka jama waɗa o hara be almami heɓo jamanahu ko heɓoto almami e almeteɓe nde juule o wi kono sella kadi nde juulire goto goto o ɓe juula nafa ka suudu mum no sella ma ara ka juulide kono mo ɓe juulana hoore muɗum waɗugol jama on ɓuuri moƴƴude tentini ka weñago nangue nde wonno nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o mooɓuno jama on o julni ɓe nangue weñi no fewndo makko ko lewru ndu ni weñali fewndo makko ko nangue weñi no fewndo makko batte fatagol gueɗal makko wiyeteɗo ibrahima on ɓaawo fatagol oɗo nangue ngen nge weñi ɓaawo nangue weñi on to mati jama on wi iye ko ɗum ɗo tanjinano gueɗal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fatata ko ɗum feƴƴirani hay min hulita adna on wuri hay bonu ɓaawo nelaɗo nantiɗi konnguɗi ɗo o andini ɓe wonde haray ɗum ɗo ko faljere moronade o wi inna alchamsa walqamara ayatani min ayati llahi la yankasifani li mawti ahadin wala li hayatihi fa ida ra'aytumuhuma fafzau ila lsalati aw kama qala sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o wi he wattaneyila dey ngenangue e ndu lewru ko mandeji ɗiɗi e mandeji Allah ɗi weñirta fi goɗɗo no maayi ma fi goɗɗo no jibina so yiiɗi mana so yi goɗɗum e majji ɗon no weñi doge kitannango juulugol ngol hittine fafzau ila salati wubbe yahon juulon jumhur en ko yaari koko wi ɗo ko wonde aray ngol naafugol ngol juulugol ɗo ko sunna wona farilla dalil maɓɓe on en andi oya arnoɗo landi nelaɗo o wi enen nelaɗo yeetin ko Allah farli e an kalislamu ɗo honno Allah farli an ka julde o wayni mo 5 salawatin fil yawmi wal layla o wi hal alayya
غيرهن أو غيرها قال لا إلا أن تطوع كون فرليمي جولو غونغول ووي كو جول ديلي جوي ندير جيما نيالول ماw oyi goɗɗo gono fawi mi harana ɗum ka juulugol oyno owoy sina hara ko naafe hadithul al isra wal miraj la rasulullah sallam ɓawo ƴawnama dowga allah farle makko waktuji capanɗe joyi julɗele capanɗe joyi ɗoyta ha lutti joyi allah wi ɗo golle ɗen ko waktuji joyi ko julɗele joyi kono joddi nin ko joddi julɗele capanɗe joyi hadis Muaz ɓawon laaɗo imminimo wi innaka ta'ti qawman ahla kitabi falyakun awwalu ma tad'u ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah fa in ata'uka fi dhalika fa'alimhum anna allaha qad iftarada alayhim fil yawmi wal layla 5 salawat ɗon kadi ko yimɓe ko julɗele joyi e hadisaji waɗi noon hino ɗuuɗi ko ɗum ɗo jumhur en ƴetti kala julde goo ɓeydinde hoore ɗeɗo julɗele joyi kono naɓirte ko ka sunna no an woni sunna tentuɗo kono wonata farilla hande kadi woɓɓe goo yaari seeɗaɓe karama koɓe gom haqqi gono ɓeyni juulugol iidi juulugol weñago juulugol yarninago ɗeɗo kadi ko farillaji ko non dali maɓɓe on wano julde weñinago la sa sallam aki ida ra'aytum dhalika fasallu ida ra'aytum dhalika fasallu so yiɗum juule yamirore wal amru yaqtadi al wujuba joni noon ko honno ɓe hiɓɓinirta ɓeyna oɗo ko ɗum ɗo ko farilla e to wiyama e julɗele farliɗe ɗen ko ɗe joyi ɓeyni ko farli kon ko noneji ɗiɗi alfardu lmuayyanu fi waqtin walfard al am mana ende jemma e ñalorma on tawa jemma e ñalorma be jemma e ñalorma be julɗele farli ɗen ko ɗeɗa joyi kono ɗum haɗata wonde e nder hitande nden goɗɗo ngo kadi farle julde go farloye ɗum kon hande ɗen ko fi hitande ɓawiɗa ko fil yawmi wal layla e nder jemma e ñalorma on jemma e ñalorma be jemma e ñalorma be ala julde farlinde sina ɗeɗa joyi kono ko tawata ko waɗite ko par hitande ma ko par lebbi ma ko par si ko sabuji si tawi sabu on waɗi ko ɗon si juule ɗon wawi farlede mana sen ƴetti joni wonde juulugol fure ko fardu kifaya wano jumhure yaadno ko fardu kifaya ɗon kadi ko julde awa nden ɗon woni julde nde farlama nde ɓeydike e hoore ɗeyaɗa joyi ɗon jumhure ɓeyni na la hiya wajabat aw furidat li sababi muayyanin ene awa ɗiɗo kadi kono golɗo konngol no jogui doole moƴƴi wona mo haqqigona en mbuyi karama koɓe ko noon ɓe wiri ko farlori sabu kon sabu si ɗum ɗo waɗi awa waɗe ɗum ɗo kono ko si ɗum ɗon waɗi ɗum ɗon bonnali ɓeydaki e hoore ɗum ɗa ko tawata ɗum ɗon ko naturel ɗum ɗon jemma ñaroma be ɗum ɗon waɗe serti ɗum ɗo ngol ɗo konngol ɓuri jogade dole fi kala na jumhur woli ngol ɗon o wi ida kasafa ahadu nayyirayni si tawi weñi gotel e jalbur ɗin ɗiɗi haray ko no juulirte ko raka'atayni darɗe ɗiɗi darɗiɗi juulete yaqra o janga fil ula ka darde aranere jaharan o feññina wanno hadis abdullah ibn abbas o wi salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salat al kusufi wa jahara bil qira'ati o wi nelaɗo juuli julde weñango o feññini jande nden idan on tigi feññina jande nden ka darde arnere to jangi ba'da al fatihati ɓawa fatiha on ko honnugo jangata o janga ɗon suratan tawilatan o janga ɗon simore juutunde summa yarka o refte o waɗa ruku'u tawilan kadi ko juuti summa yarfa on tuma to ɓanta hoore makko nden wa yusammi'u o wiya sami allahu liman hamida ɓena samma'a naningol
yani wi'ugol samma'an bisimini sammi'hu nanimmo tonugol hitomangol o nana simanna sammi fi salatika ay qul sami allahu liman hamida yon tigi wi'u ɗum wa yahmadu o yetta rabbana walakal hamdu andi ɓena hallala wa samma wa hamida dani hallala ko wigol la ilaha illa allah kabbara ko wigol allahu akbar hammada ma hamida ko wigol alhamdulillah ma sami allahu liman hamida on hamida ɓay hamdu no nder ton o wiya ɗum so wi ɗum noon honno o watta summa yasjud summa yaqra'u alfatihata o janga ɗon kadi fatiha wa suratan tawilatan e simore juutunde kono dunal ula kono arande simore ɗon juutugol mayre on ko ganin juutugol ndeya simore aranere ɗo juulugol weñago nangue ma weñago lewru no lutodiri e naafiloji luttuɗi ɗin ɗo taho kañum darde wotere ko rukuuji ɗiɗi heɓata naafiloji luttuɗin fof darde wotere ko rukuu goto ko sujjudeje ɗe on taɗiɗi kono ruku on kanko goto turoɗa ka nanga ka koppi ɓantoɗa janga turitoɗa kadi ɓantoɗa ɗum ɗon ko nde ɗo julde tum mari ɗum e juutugol ngol ha ko nde ɗo kadi o naafilo ɗo jogii ɗum ɗo o wi summa yarka on tumata noon o waɗa kadi ruku'u laawol ɗimmol fa yutilu o juutna kadi ruku'u on ɗon wa huwa duna al awwali kono ngol juutugol ruku'u ɗon hewta ko ganin oya ruku'u arano summa yarfa on tumata o ɓanto taban ɗo o wolali ɗo o wi'ali yusammi'u wa yahmadu kono ɗon kadi yusammi wa yahmadu o wiya sami allahu liman hamida o wiya rabbana walakal hamdu summa yasjudu on tumata noon o sujja sajadatayni sujudeje ɗiɗi tawilatayni juutuɗe ɗiɗi kadi ɗo heeɓi darde o wi ko yontigi habbir janga fatiha feññina janne ɗen watta ɗon simore juutunde waɗa ruku'u juutuɗo ɓanto wiya sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu fuɗɗito janga fatiha watta kadi simore juutunde kono nde hewtande ya simore aranere o waɗa ruku kadi juutuɗo mo hewta ruku nane o arano o ɓanto o wiya sami allahu liman hamida rabbana walakal hamdu o yaha o sujja sujudeji ɗi o juutina ɗe kadi ka sujudu juutuɗo ɗon kono o jangata ko jangata ka sujudu kon kono o fillino subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la mo wawi wadde laabi wulure o wadde laabi gulluji sappo imi o juutin kono ko ɗum ɗon o jangata himo wawi jangude du'aji goɗɗi goo ko yowdiri e subbi hinagol ngol ka ruku kadi juutingol ruku on ɗon kadi na yo jangu ɗon alquran ɗon kadi ko subhana rabbiyal azim on ko ongo fillitoto jonno o sujji sujjudeje ɗen ɗiɗi o heeɓi ɗo darde o wi summa yusalli athaniyata kal ula o jurno darde ɗimmere nden wana o juri darde aranere nden lakin dunaha fi kulli ma yafalu kono noon nden darde ɗimmere ko ganin darde aranere nden e kala ko o watta kon fof kala ko waɗa kon ka jande arane fatiha ko aggete ka fatiha kon ka aranu e ruku on e so ɓanti ka ruku fatiha on e ko wattete ɗon kon e on ruku ɗimmo ɗon ɗum ɗon fof hara jundi mum ndi hewtali no o waɗirno noon ka darde aranere kono fof ko gootum fof ko ɗa kadi ko rukuuji ɗiɗi summa tashahhadu wa yusallim on tuma to tawi o salmina en ƴetti mbaadi ndin joni almamen so hewti o darni yimɓe ɓen ɓe feppodiri habbiri allahu akbar o jangi fatiha so gayni innen ko hunjiɗo qur'an yo wattu ɗon suratul bagara ha gollanna few allahu akbar o yaka ruku fada waɗa ruku on ɓatti ko suratul bagara jangete
toroɗo ha ɓawo yimɓe ɓe mapota fayda. Sami Allahu liman hamida, alhamdulillahi rabbil alamin. O janga kadi fatiha, o watta suratu Ali Imran, ma cortewol juutugol ɗo. So gayni go waɗa ruku juutuɗo kadi fayda ko Ali Imran a jangete. Sami Allahu liman hamida, o yanon o sujjoya sujudeje ɗiɗi juutuɗe kadi. So gayni ɗum o immano noon darde ɗimmere, o janga fatiha makko, o watta suratu An-Nisa ma cortewol juutugol, o waɗa ruku fayda ɓeɗe ko suratu Nisa e jangete, o ɓanto sami Allah liman hamida, o watta fatiha, o watta ɗon suratul Maida ma cortewol juutugol, o waɗa ruku juutuɗo fayda ɓeɗe ko suratul Maida jangete, o ɓanto e sami Allah liman hamida, o sujja sujudeje ɗiɗi, o juutina ɗe kadi, o jooɗo tawi o salmina. Koni nde julde ɗo juulirte nde on ko yo juutina sallah sallam maaki fa sallu hatta yankasifa ma bikum, ta yankashifa ma bikum, o wi juule ha ko heɓi on kon iwa. Yonno wonde weñango nangue ngel no juuta moƴƴi noon, no wawi leereji 4, no wawi leereji 3, no wawi leereji 2, ko ça dépend e no yowodiri e zamanu fewdo, zamanu ka weñi ɗon, hakkude dabbude ma setto ma ndungu ma ko watta wonno. So tawi on tigi hunjaki ɗiɗo o juutuɗi, ko daɓɓi o hunji yo fillito, mo wawi jangude o fillito cortol ngol, o fillito ha ɓay ko ɗaɓɓa ko yo juutu yo pooɗu ha nden no gasa hara nden no e gayna juulude hara Allah itti. O wi ɗo no fa in tajalla al kusufu fiha, si tawi noon ko weñino kon iwi, tajalla hentike iwi, ko weñino kon iwi tawi yimɓe no nder julde nde, o wi atamma ha khafifa tan yo timminde hara nde juuta. Joni ka darde aranere o waɗi darde aranere nden, ka o timminta darde aranere ka sujjugol, woɓɓe arini alhamdulillah, Allah walli en iwi, o nani ɗum kanko almami on, taw wiyande kadi joni nde ɗimmere ɗo kadi o juutinay nde ha ɓatto aranere nden. Joni yo yimmo tun o janga fatiha, o watta inna atayna, o waɗa ruku, o ɓanto, o waɗa fatiha, o waɗa qul huwallahu, o ɓanto, o hara kadi rukuji ɗin hara juutali, o sujja sujjude ɗiɗi no aadi no wowiri noon, o tawi o salmina. Ko noon siko ka e nder darde aranere nden, masalan o jangi fatiha, o nangoyi suratul Bagara, o jango heɓi ono ayeje ka 50, tun o nanno wi fayɓe no sonkata ni alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillah, ngeyike na ngeyike, alhamdulillah iwi. Alas joni yo fayda yo juulir no naafiloji ɗi waɗirte noon, ko woni tun waɗa e rukuuji 2 darde ɓe sujudeje 2. Tayib, joni si en wi'i wonde falakiyuna yiltoɗen ka ɓe anduɓe janguɓe fi ilmul falak, ɓe inna en jango e midi, ɓorde midi ha 15 heures, la Guinée, Sénégal, Mali, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, ɗi o zone ɗo ma zone CEDEAO nangue weñe midi 12 heures à 15 heures, wonoyi ay 10 heures ndiyan ɗan ƴiwni waɗi ƴiwogi fof niɓɓiti pit ma nduggu wi memminike ka sahara ka désert immike sifa ko wanno e ɗe balɗe kon fof aduna fof niɓɓiti, enen aduna men on fof niɓɓiti, na nge yiya ka accitama yeɗe gila 10 heures, nge yiya ka few. Kono joni ko wirni nge ɗo wona
ona lewru ndun to wirninge ko wirninge ko ngi mimake wi ɗo kono en renanangue few joni noon ɓe inni en nge weñay kono en yaali ko weñi par ce que d' ailleurs hewtugol kange weñata ɗon tawi enen goɗɗum heeɗi hakkude men e magge joni si en juulay ka en juulata ay ko lanmaki ida ra'aytumuhuma so on yii ɗi kanji ɗiɗi hiɗi weñi enen noon en yaali kono noon gandal ngal holli en wonde on fewdo ɗon hinge weñi en ƴettay ko gandal ngal holli kon wonde ɓay hinge weñi fewdo ɗon ko woni enen en rena ko nge weñi kon juulen ka ɓay e rena concernant en andi ko wona e juulirede ko sabu nema ko hulgol ta nema nangen iw nema ko nangen woni Allah woni e wadde jalbeni ndin e nguledi magge on ɓay ko nguledi magge on Allah woni wadde sabu piiji ɗi janda jonno ɗum ɗum ɗon en rena en hula yani en rena ko hulɓini kon fi kala fewdo no hulɓini no hulɓinde no yeydodira o ɓeyni yo juule o ɓeyni o woya so ƴetti zahirul hadith on eynayi noon ha to ñina ɓay ko lanmaki ida ra'aytumu ana lamnara en rena nge weñi toon kono ɓay rena en concernant en woɓɓe ni o ɓay tun hiɗen andi piiji goo no ñawore no mahe e hoore andugol ko daron tigi rena piiji bus mahete e ɓay on tigi no andi pelletti hunde kaari no wadde taw on tigi suusata ɗumannade fi kala rena tana on si juulama ha ella ala ko ɗum ɓuuri moƴƴude kono haray sunna sen wi wonde juulugol ko sunna haray tentira wasita hiɗen reeni طيب وي وإن غابت الشمس كاسفة sitawi non nangen nge muti doy e weñugol ngol aw talaat ma nange ngen yaltiti nge ƴelliti wal qamaru khasifun tawi yo lewru ndun kañum kadi no weñi en juulay ka en juulata ɗo kanko ko ƴetti ko nde en juulata managa ko lam yusalli aw kanat ma hara woni ayatan ko mande goo gayra zalzalati ta wona dillande leydi ndin wona nange nge weñi wona lewru ndun weñi wona leydi ndin dimbi na ɗiɗo tati kono aya mande goo waɗi nduluru waɗi fo waɗi wigi fo leɗɗe fopp no dimbo no est ce que ɗum en juulanay ɗum ma ƴiwni ha neɓɓiti ha no ndiyan no feta ɗum gin woto won gudu pon feta tum no jokkodiri est ce que en juulay ma volcan waɗi ni burkan volcan waɗi suurtiɗo ande tan yino fetta wonson ani mbolla yita no wirato ga en juulay sabu ɗum ayaji ko Allah hulmita jama on ko no ɗuuɗi ma inondation ji waɗi ani maayo ngon ari e yi pelle ndiyan no arde ari naati mutiniɗa fokkiti kadi muttingolɗa otoje fof no hummin waɗɗi piiji haray ɗum ɗin piiji hulɓiniɗi ɗin ɗon ɗi juulante si tawi en daari ka yukhawwifu llahu bihima ibadahu Allah no hulɓinirde ɗiɗo ɗiɗi weñugol nangue e weñugol lewru ndu jiyaɓe makko ɓe mo hulɓinirde awa kala ko hulɓiniri haray no hana juulanede sen ƴetti ɗum ɗon hadis mo sella kono ani sen wattidimo e ɗiɗa no gasa o heɓay dole seeɗa
kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qila kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha hazabahu al-amru faza ila as-salah si tawi hunde mapini mo ananimo o dogay o juula kisan hadis on taba nawo selludo tawde julde nden no jeeya eko ɓuri hittude ɓaawo tawhidi on ko Allah waɗante ko Allah rewirte ɓay ko ɗum waɗi ko kayre attete ndaarede golleji neɗɗo ɗi fof yawmal qiyama ko yowndiri e golle dewe ɗen ta naffinde nden dewe ɗen ole ndaarugol korka ma hajju ma waɗɗum ko julde taw ndaarete woɓɓe goo wi ɗi mandeji ɗo kadi si waɗi ɗi kulaleji si waɗi yo juulire wano weñago nangue e weñago lewru juulirte noon kono kanko o ƴetti ɗo madhab on tawa ko ɗum woni madhabul jumhur malikiya hanafiya shafiiya ɓe wi si ɗin ɗon piiji waɗi koyen waɗu du'a toro Allah ko na yahu juulen nde wonno ɓe wi no gasa sifa goɗɗi e majji waɗi no fewn nelaɗo gasa ndiyan ƴiwnino waɗi fetti waɗi ɗuma sifa ɗum ma nduluji waɗi no fewn nelaɗo sallah sallam no gasa tremblement de terre waɗano ma burkan no gasa waɗano inondation waɗano kono ɗiɗa piiji wanno no gasa fewndo makko si tawi no hara juulangol ɗin ɗon kadi no moƴƴuno no yamira o waɗayno kono wela taƴude wonde ɗin wanno fewndo makko wela taƴude wonde ɗin ɗon wanno fewndo makko ko andano ko noon si tawi joni wano ndiyan ɗan ƴiwni moƴƴi hendu waɗi wonde o jiccotono toro Allah allahumma jalhu riyahan wala tajal allahumma jalha riyahan wala tajalha rihan Allah waɗu hendu wiforu wota waɗu hendu lette sinnama rih ko heewi kon rih wa arsalna alayhim rihan sarsara rih on ko heewi kon ko hendu ardoru e lette riyah ko hendu addaydu ndiyam ko ɗum ɓuri hewde hendu wifayno tun hara ndu addata e tana ko ɓuri selde ko si jokkodiri ha ɗi jarrabeji ɗo tanaji ɗo si jokkodiri ha no moƴƴi juulugol ngol konngol ɗon fi kala na jumhur na ngol ɗon wi kono ko ngol ɗon ɓuri moƴƴude joni si wiyen tremblement de terre jokkodiri no yeƴo tun leydi no yeƴo tun no gudugudu no tun no gudugudu no tun woni leere ɗiɗi leere tati no jokkodiri tun no dimbo tun no moƴƴi juulugol sabuna ko ɗum ɗon hulɓinta kon no ɓuri ko ndu lewru weñata ma ko nangue weñata inondation ji waɗayri ɗin nokkeli goo ɗum hulɓingol ɗum ɗon tana ɗum ɗon on no ɓuri ko nangue weñata ɓuri ko lewru weñata nduluji goɗɗi goo ko ɗi watta kon tawa ɗi jokkodiri no wawi leere tati fof hara no wifa tun no liɓa tun no waɗa tun albalawuji ɗum ɗon hulɓinagol ɗum ɗon no ɓuri hulɓinagol ɗum da idan haray ɗum to ko wonno ko sappingol mandingol tun wonde awa do si Allah hulɓini on huule toro ɗon mono jeeya e ko neɗɗo on hullirta o toro Allah nde julde ɗo amma o itti ɗo ni o zalzala o indi gayre zalzala harana dillande leydi waɗi madhabul imam ahmad on ko lolli kon e madhabu on ko wonde si tawi ko leydi ndi dimbi ɗum ɗon kadi juulante wano weñago nangue e weñago lewru juulirante noon fi kala luttuɓen kañum ɓe tawta ɗum ɓe wiyali yo ɗum ɗon yo juulane kono wiɗen woni ko leydi ndi dimbi woni ko ɗiɗa jarrabuyeji heeɓi si jokkodiri neeɓi haray jaajama on huuli mapike haray no hana juulanede si tawi noon neeɓali joni enen no anda wonde aray keneli wi fayɗo ha waɗe nduluwi waɗa gurgur kono wigol ɗurata ko ɗuɗi fof wonde leere haray iwi kono ko parñitte ɗen gasa leere haray ɗe acci kono si jokkodiri woni leere joyi leere jeego jokkodiri tun ɓuri ko wowi ko feƴƴi aada on fes fof indi a wari menen hande mbiya hari wowa hewtugol ɗo he awa en mapike korina dargal ngal ni he awa ɗum ko ande he ko honno watten haray ɗo si tawi juulirama saabu ɗum ɗon haray ella ala e muɗum haray ko ɗum ɓuri moƴƴude
o wiɗo wa in ata fi raka'atin bi 3 ruku'atin aw 40 aw 50 jaza ko lolli kon nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko o juuluno kon kono siforɗen ni ko wonde ko darde ɗiɗi darde kala heɓa ruku'uji ɗiɗi heɓa sujudeje ɗiɗi joni noon si on tigi waɗi darde be darde ruku'uji tati o janga fatiha o waɗa simore o waɗa ruku o ɓanto o watta fatiha o watta simore o waɗa ruku o ɓanto o watta fatiha o waɗa simore o waɗa ruku o ɓanto noon o waɗoya sujudu est ce que no dagora noon sayidna ali radiallahu taala anhu o juulirino bal sahabaɓe goo kadi juulirino bal no ari e riwayaji goo wonde ko noon laaɗo juulirno fi kala riwayaji ɗin hiɗi seli kam na riwaya arɗo hay siko ka sahih muslim o ari o lundike riwaya arɗo ka sahihayn haray on ɗon ko wiyete ko chage kontete on ɗon fayda wiyatake mo loyi kono o bakkirte sengo way joni goɗɗo ara o yeeto en ɗo goɗɗum tawa yimɓe wano tato nayo ari yeetike en ko luutodiri e ɗum ɓe hooli ɗen ɓe ara ɓe inna en hunde kaari waɗi hooloɗen ha hoɗɗoɗen goɗɗo aroya inna a hunde kaari men nan no waɗi kono nano nanira noon ko waɗali galne tawin ole o do na yettisojo o ko kelduɗo ni kono inne awa joni awa gasi joni ara men nani ko mako ɗon ko wewta wigo men ko wonɗum ko na gonga ɓe laafi kono yani ko chade ɓe mari ɗon taw hawaɗe ɓa vérifié par ce que eɗen mari ko holni ɓuuri ɗum ɗon kono wiyete hadi chade huwa ma khalafa ma rawahu thiga wa khalafa fihi man huwa awthagu minhu kono noon si on tigi waɗi ɗum ɓay sahabaɓe goo waɗi en wiyata o waɗi tana sahabaɓe ɓen ɓe fottata ɓe waɗata hunde tawa sahabaɓe buyno ɗon almamijo maɓɓe en waɗa goɗɗum tawno lundi ko nelaɗo wanno kon ɓe fopp hiɓe andi no lundi ɓe fanka ɗon fiigo tun kanko woni almami ma kanko woni khalifa ma kanko woni ɗum ɗo kamɓe ma kanat ta'khudhum fillahi lawmatu la'imi kamɓe ko felowo felata wigol miɗo hersi ɗum miɗo aami ɗum ɗo asim waɗi ɗo intérêt an ɗum annoto ɓe alano ɗum telen ka dina few ko ɗum waɗi ko goɗɗo e maɓɓe waɗi e tawde maɓɓe ɓe fof ɓe fanki ɗum fa aray ɗum ɗo no wawi hujjinorede no wawi dallinorede ko noon si o waɗi rukuuji nayyi darde be o waɗa rukuuji nayyi ma darde be o waɗa rukuuji joyi yani o janga fatiha simore o waɗa ruku o ɓanto fatiha simore ruku fatiha simore ruku fatiha simore ruku fatiha simore ruku laabi joyi on tumata noon o yaha o sujja sujjudeje o immo kadi o waɗa fatiha simore o waɗa ruku fatiha simore ruku fatiha simore ruku fatiha simore ruku fatiha simore ruku ha timma joyi o waɗa noon o yaha o sujja sujjudeje ɗi o tawi o salmina so waɗi ɗum kadi haray ella waɗali heddi si tawi ɗum ɗo juulama gasi khutba watte jumhur en wi khutba wattake foti noon e gaynugol juulugol tawi iwi foti hara iwali sen juuli en gayni en tigitiki en tawi ha joni no woni ka wonno yaaka yo Allah en filitoto julde nden selli ko en filitatako yoni honno watten hande kadi toragol Allah Allah yurmin men Allah ittan men ɗum ɗo noon Allah accitan men genage ma accitan men ɗum lewru Allah waɗan men ɗum toro ɗon Allah waɗa sadakaji waɗa moƴƴereji holla lo'ugol holla hato jingol woɓɓe inni khutba watte ko ɗum woni madhab imam Shafi'i khutba goto jottaki hakkunde mum khutba goto tum nde wonno tabiti wonde laaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓaawo o gaynugol juulugol ɗum o immino o fewti jama on o yetti Allah o jarni Allah moƴƴi o manti Allah o rerɗini yimɓe ɓen e waɗugol ko moƴƴi o rentiniɓe e waɗugol piiji bonɗi ɗi o wiɓe ande
kala lette sayɗe arana yimɓe ɓen wo andu ko bakkatuji yimɓe goo woni e wadde. si lette ɗen ari sabu bakkatuji ɗi yimɓe goo woni e wadde, ɗen lette ittetake si natuma yimɓe ɓen tuuɓi rutti Allah goy tuube ɓe wi ko ɗum woni khutba. Nam ko ɓuri moƴƴude yo waɗo yimɓe ɓen khutba, yo waajo yimɓe ɓen o rerɗina ɓe waɗugol ko moƴƴi, o rentina ɓe piiji bonɗi ɗin, hayso juutinaɗi o jottako hakkude muɗum, o waɗa ɗum ɗon, o waɗa du'a ɓe waynodira. ɗum ɗo woni ko raɓɓiɗi kon e nde julde ɗo no nde juulirte noon no haani. si Allah hulɓini yimɓe ɓen ɓe hula. wono maliki en koɓɓen kamɓe ɓe ƴetti wonde siko nangue weñi ko ni juulirte, kono siko lewru ndu weñi komo ɓe yo juulan hoore mum. salluna furada ɗum madhab o. ɗum waɗi riwaya goɗɗo goo ɓe tawti jumhur en wonde hi koyo juule kañum kadi waɗe moɓe waɗe almami juulire no weñago nangue juulirte noon, ko ɗum ɗon ɓuuri sellude. kono noon si waɗirama ɗa kadi haray ella ala e muɗum. hanafiyankoɓɓen kamɓe ɓe ƴetti wonde darde nde waɗantake rukuuji ɗiɗi, darde nden ko nde waɗante ko ruku goto pet, wano naafiloji luttuɗin nu. ɗum woni laawol imam Abu Hanifa, kono ko ɗi hadisaji arɗi ɗo ko ɗiɗo ɓuuri sellude. fi kala hadisaji goɗɗi goo no faamo e majji kala makki fafsa ila sala, yahe juulon. sinama yahe juulon aɗa ko julde wowade nden, naafiloji wowaɗe ɗin, ko ɗon Abu Hanifa kañum o ƴetti. kono ɓaytun oɗa hadis ko wonɗo ka sahihayn, ko sahih Bukhari, ko sahih Muslim, nenaɗo addi ɗum mbaadi wondigo luutodirndi e ko o wonno julde naafilo. so o wi yahe juulo haray ko nden julde nde o juulɗo haray ko nden ɗon o faandi. ɗum ɗo woni ko selli kon. en toriki Allah yo Allah faami en dina kam faamu selluɗo, o arsiken kadi gollitirgol, o jaɓanay ko golluɗen kon. wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin.